tomto videu som prežil deň ako John Mariánek. Je to český youtuber, ktorý má na konte viac ako 1 milión odberateľov a je manažerom slávneho youtubera a boxera Jakea Paula. Táto rutina bude veľmi zaujímavá, preto video nezabudni dopozerať do konca. Nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na môj Instagrame, ktorý máš ako vždy dole v popise a užite si video. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Ako prvé, keď John Mariánek stane, si vyčistí zuby. To už som urobil. A potom si ide buď zabehať, zaplávať alebo zabicyklovať. Ja tu bohužiaľ bazén nemám, takže si poviem iba zabehať. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just Takže ja už som dobehal a idem si dať studenú sprchu, ako to robí John. Takže John hovoril, že dal úplne tú najstudenčiu. Takže si dám úplne tak a idem sa osprchovať. Tu mám moje raňajky, pražnicu a pečivo. Ja si to idem zjesť a ozvem sa potom. Takže ako ďalšie si napíšem veci, ktoré chcem dneska spraviť, ako to robí John Mariánek. Ako ďalšie tu máme veci, ktoré sa Mariánkovi, alebo teda aj mne, nechcú robiť, ale keďže ja nemám žiadne také povinnosti, že by som musel niečo riešiť, tak si pôjdem upratať. Takže ja už mám všetku prácu spravenú, nemal som toho veľa a teraz si idem dať obed. Takže tuto je môj fajný obed. Takže ja už som sa naobedoval a John Mariánek teraz 6 hodín od 2. do 8. robí nejaké veci, ktoré potrebuje spraviť. Takže napríklad edituje, alebo chodí von, má to vlastne také voľné. Takže ja si pôjdem zakorčulovať, budem striať video a hodím vám tu pár záberov. Takže tu sa mi bohužiaľ nenahral zvuk, ale hovoril som tam, že si idem zacvičiť, idem si nacvičiť na nohy a na brucho. John Mariánek tiež cvičí o 8, on síce chodí do fitka, ja do fitka nechodím. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really listen until they feel the force of hard in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be chewed up and discarded.
accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protected. Takže ja už som aj dovečeral a John Marianek teraz ide strihať videa a má nejaký brainstorming, takže to ja uvidím, že či ešte natočím, idem zase strihať video, ale z toho už som tu jeden záber dával a vidíme sa potom. Takže ja už som dopracoval a toto video už končí. Nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na mojom Instagrame, ktorý máš dole v popise a pri ďalšom nablomenom videu zase čau.